Office of District Medical and Health Officer haka jingetri lang pak ke District Tuberculosis Officer Ribhoi District haka arpo artarik nailor kala rakhi ke jingdap pasisnem jangka Pradhan Mantri TB Mukh Bharat Abhiyan ya keni ke program lapelong Science Hall nongpo. Hakini kesengi lawan bantuan bentalang Do Manis Kumar, Assistant Deputy Commissioner Karibhoi Kum Kongsan, haka jingedon lang Dr. P. Karnari, Assistant Medical Superintendent Ka Mimhans, ke Dr. T.S. Momin, DMHO Karibhoi, ke Dr. E. Kalwing, District Tuberculosis Officer, bat kebek-beki officer, bat doktor na keterat kakwat kakya. Nakaliang ke office UDMHO, kalau penkop buram ru itu kibriu ke beladon benta ban nyerap bat ban tingko ni ginong pang tibi, hak bedei bat kebam kedi bagi don kam hak kepor begidang hak ban syak sumar bat di dawai. Pada kejuk kepor la sam ru ikmar bamar di syek itu ginong pang tibi, ke bela syak tingkon bat don kumba arpo arngut hak kate kesengi. Have arranged all this program. We are involving the businessmen, various organizations, NGOs, civil society, private citizens, so that we can collaborate our effort to help our TB patients in multiple ways, through diagnostics, through nutrition, through vocational training. So as I just interacted with our DTO ma'am, that around 90 to 95 Niksha Mitra we have in district. So we will try to increase this number as soon as possible, so that all TB patients in the district, that is around 330, we will appoint one Niksha Mitra for all of them, so that they can get a good TB treatment, they can recover as soon as possible. As I remember a golden line from the Mother Teresa, that hands that serve is more sacred than the lips that pray. So to validate that statement, I think it is the good time to all of us to come forward and adopt as much as TB patients, so that we can achieve the target as set up by the Government of India to eliminate TB from this country by 2025. Thank you once again to all the Niksha Mitra, all the participants in this event, and especially our DTO ma'am and her team. Thank you once again. Good day. Ngirakhi ka jingdap cisnem jonganega program Pradhan Menteri TB Mukh Bharat Abhiyan. Ya kini ke program lapli perda da ka Presiden Jongkari India Srimati Draupadi Murmu haka khandai tarik u September ar puar. Lengba kini ke program kedai ngidon katong ya kaban penduna lane ban penduk jait no ya ka jingpang TV house nem ar pusan tingi don kam ya ka jing ya trilang jong baro kenang bangila ban job ya ka ni ka thong da ka jing ya trilang jong ki briu simet ki seng bhalang nang ta ki nong nikmat baper ki society nang dapat di bat ki institution bakin wan chakmat bakin yarap lem ban ai ya ka jimbam ya ki nong pang tibi kat baki dang di dawai namar ban rat dengkong ya ka jimpang tibi ki don chibun ki jing kumenta ngimla wat laki nong pang tibi kiyo ya ka dawai ka babahatam bandi hakapor baki pang henry kidon kamru ya ka jingbam ka bataimet lengba ka jingbam ka bataimet kila ban jam kham kloi nang tapadru bat ka dawai ru kan trekam khambha lada kiyo ya ka bam ka bataimet kumbangi tip menta ba ka jingpang tibi bun ki bayo ya ka kidi ki ba don ka jingduna bam kata ka malnutrition ha ka met ka jongki tikini ka jingpam tibi ka pur state yaki renrei la da tu breu ubiang ka bam ka di kata ka bormet ki bor pulit kala ban yale persya ka tu jingpang wat lau yo ka jingpang tibi ru ujam kloi na ka ni ka jingpang te hakani kesengi ngirakhi yakani kesengi kelong ban pen penapai ba ki briu baro ki badan kamon ban tingkun ya ki nong pang tibi kat bagi dang di dawai ban
tingkun yaki da kabayarap yaki ya kabaybam kajongki kabalong kumba si hajar si benai te hadu unriu benai uwe numpang ngi hab ban yarap yu unriu hajar namta unriu benai kat bodang di ya kaniga dawai TB te nangba kani kasngi kani ka program ni khot karpat ya baro kibala ban adop ya kini kinong pang TB hapo riboy namar hadu mentangi dan hadu lai spa lai pulai kinong pang TB hapo riboy district hadu September arpoi terik arhajar arpulai ti na kini lai spa lai pulai ngot te tang khandai phu prangot kinong pang TB la tingkhun da kita kinik chei mitra henry kiwi pat kidang sa kidang up khmi lenti bakin adop ya daki nik chei mitra banirap iki yakabam kadi tina kini lai spa lai pulai ngot ti don kibala akoi don kibala yo transfer chawai don ru kibala yapno te haduk menta kibadang di dawai kidon arspa san pu saumot hapo riboy district ti kini ki arspa san pu saumot don pedeng jongki kibala yo ban adop yaki lani tingkun yaki dan mix chai mitra hene dang don bun kiba empat yo kita ban yarap yaki hakabam kadi te lengba kani ka program bat kumjuro kani kasngi nga kerpat kung i district tuberculosis officer ba kin Lakin wan chakmat ban yasno lem kakti kamon kakti kadiang ban yarap lem ikin ginongpang kibaduk kibajenjar ban penbiang iki kabam kadi lengba kajing yarap kajungpi ngila ban pendunano ikne kajingpang tibi haka district kajungi kumju haka jila kajungi haka ri kajungi ban job syakata kathong kaba ban pendunai kajingpang tibi haus niam arhajar arpusan kajingpang TV kadai kajingpang kum kiwi kajingpang hi nim dai ban sngau la rain habang yo yakni kajingpang TV ti lada unu so pair hakamet kajung u laudon jelho kumba artayo don jingset bat jing push up menmet bat jing hiar kajing khia la pidon kini kidak sautli gidai ban wan no wood ban wan das ya kakerka kajong pi haki PC CC ki bajan tam bangin tip bapi yo ya kajing pang TB ni na kawai pat kajing pang namar kambun kajing kolong baki nong pang ki wan slam ban wan sim ya ka treatment cheki hospital bat kani kajing slam ban wan test bat kumjuru ban di dawai kawan ra ya kajing hadin habot bat kumjuru kajing dia ka basungsi ladangi lap kloino bat ngidi kloino kajing pang TB kasuk ban penjam